Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. So maghrib kita spend masa sikit di surau. Si dah langit maghrib senja menyambut malam. The moon tak ada lagi muslimah, ada seorang Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kita buka lampu tiang ni lah supaya cerah kan. So tirai saya tak apa betul lah pula, tak perasan tadi. Kadang-kadang kita singgah lah kan, rasa nak singgah kan. Saya kalau rasa nak singgah tu saya datang je, ikut ke hati kan, apa bagi kan. Kalau tak lah, sudah di rumah lah. InsyaAllah kita jemaah kadang-kadang ada 2-3 orang ustazah. Okey, jumpa kemudian kita solat dulu. Assalamualaikum.